Mama wakwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. 2024 elections Ghana mbibora sunsun fam. Eni ma me hu ni say eda ho pefe. Mahama is not coming back again. Mahama wants to be Ghana president. If you sunsun fam no, eni ma me hu ni say Mahama ni ahoden. Honam fam ni sunsun fam Mahama oni ahoden. If you say mbibora mu no, eni ma me hu ni say Mahama NDC ko free mu ba kra no po no. Amanfo bibire wo mo gensi no. Amanfo bibire egensi Mahama e wo NDC mu. Ni ma bi hu ni say first history in Ghana. Kamoni bi en ho free MP be president. Apart from Limam oba ya obeye bi. On ko ba ko ni ehi be na etu no. Before that no mama be ya vice. In the history of Ghana. In the MPP. Abako semu. And then when he said the whole Africa, the whole world, me hu ahon tinya basa bia a free Africa the whole world aba. Ebe bo Bawumia. Ama Bawumia president. Omo se ekwan bi o mefa so ma Bawumia president. O mefa so. Bawumia wo chitafo sunsun fa ne honam fa mu. Me hu imamfo, akistofasofo, Muslims, our den mama bofom. No matter how, guys. But one thing can say bia, e de Bawumia chi. Bawumia will be the president of Ghana. If he be ne hu, sana me hu. Time no so munya me hu be life. Next year 2024. Ne me hu ni say, me hu sadika akasiye Alhaji for imam for dem amam for ye e be happen physical nantwie sadeka kase ne ma hu ni say baby etro baby ano on be se nantwie wo ho aye suntuma de e de abo Bawumia market ne sha de hwe sana me hu in the Muslim community ne me hu ni say amam for omo free apoye atoye atifine na afo honhom a o maba ebebo Bawumia no ano den ya de best life nema Mahama ye ne sunsun fam no mo so di agoro enema me buru me hu ni say Kennedy onten ho oba support MPP sana me hu Kennedy onten ho sana me hu Kennedy tene ho an me hu ni say osan record so dey alancha matate ne ho no mo hu say amanfo di na chi nyina no tikenti na opempanifo say de be na pa ko say ndu anya o Ghana ewe ko si sen sana alancha matate de be ye nti Kennedy on tene ho Kennedy intene ho ene me hu ni say NDC mistake omo ye ne kese ni say omo de Mahama bae if you say name hu ni say NDC for anfa Mahama ma ka be dem MPP if you say amamu ne enkoye and now so omo de Mahama bae ni nti case MPP for be fa na fala abano name hu ni say enko court bia NDC for luso bi Mahama luso wie Bawumia afa na hands down sana me hu sunsuma niema me hu na maka 2024 Ghana election happen live o hwe me ene be because on tiase o pesa me boa o pesa tumi ne honhom de adwuma na me so boa contact ye adibia ekoso wo life mu on tiase be odwuma sam o walesem o pa ho bambo adibia ohia bia contact ye yakopon be na me so aboa your life will be a living testimony fit na kure yakopon abode nka ho tumi na honhom di mamo na omon konje mu fi nkunte bia emfrewade amen ala ya wodi na chi no ye na ye nimpe fe se o no party na wodi na chi kwa fosika ala no ne lusu ye na mani hu na mu na ye wo hopsia no ye
Hosi unkwan wasem ba kwa obeka no eye bombo a egu party moving unkwan pese no wanim guase na ama ai fensen wo hawo ene wanim guase ne no ma edi wachi no ena ama ala ko wi ndi ko wi no wakwa wawua mwani nka wamrem Boniface ene mo ka ho mo se mo jai party na mo se mo ko ma ka mo abo mo se he said they kwasa se mo na mo kan se ay MPC no omo be fight ya MPC na omo ko di Bawumia chi omo don ko tro support no omo be fight against them Stivo name mo ya de me da se omo be fight against them the obeka so ko on post bia no omo be candidate na ko taking okupo pe candidate ko ye another bra mo fight it ya no another bra so be ko on post so on ko on post sem no ba go na ho o ye den another bra be wi ni into pa mo fe ni pa 1000 na mo sponsor wo en fo mo ko ayisa mo do jiri say another bra mo tan ni am ye na fi na another bra of course now ye ka MP one of the MP away development ya untimi ni film when ni second we the first ti ono ka say do jiri fo no from nkwala ya wo mye ebesi ne e support no e like no omu ne berasem ti mu amagada mu hu na mu se mu nkwasiafo na mu no mu de ani ta ho si na watu mu de ani mu se mu be say party no mu boa one of the best person na eye na ado na ko bi enim wa MPP hu si ti se wanya bibia mo wase a ye monokro no na nadu ana amenne wutimi pamatade krehye na nadu ana amenne wutimi tukwan ekoba bi ese wukọ wo ba yihuwo ana wo konsuye ni tuyawo ensema wo kan se ebedi ni nanu na ye ohia patapa ekoma na de wuntia wo ba party no mfru NDC ba MPP no yehu hosi obi ehu sense bamboni tantan wenti ana wenti nansi wo NDC mo no unkwa na we ni ba what time Bawumia ni for no reason Bawumia what time Bawumia for no reason sikani brenti ana munam tukudi ala ya chine nyame tua moka sikani bre na madwe ya ose wo batutwe na ade akọ yes I am telling you would the ala ya chi for no nothing otu wono would na chi because of the obedience ya opa ala ne the obedi be din enti wo ko ni an ne be ne ojo so a ne be jo so and there is no way Alan can be a president of Ghana enti mean sit down over enti anyway come benya de wo benya ken kwasiasem ba kire MPP but obi no be ma so chance no opa ken kwasiasem kire MPP all the time unya sa chance no ade no obi e ma na no so ana chimfo ana na do no so ayinum ene kwasiasem pani bi so tikumase there is a presenter bi be head wo kire e wo se mo kem bi na nado e ba se so be so party ni mo no party ntichemu look at all this ntichemu ben ni pa de ni dan so wo di nkwasiasem di sim hu no eti ho mo ntimi kan kire no ni pa wa tu ni ho se ya anya me a member party na position no oti ho mo nkasa de ono ti ono na ono enka bibia na ono so ye member of party na a we the leader now no me kan say we the leader of the party now na oti wo ni ba bi no ona mo di blame ko man say ti say wo mo ti o mo di ala ya chi no me pa cho na na da kwa ka kire wo say wo mu nyai party no events MPP no mo di ala ya chi na e ya mo nwini kakra na mo ntu achimfo se no na kwasiampani no no say kan Japan ni no so abatena se kan kwasiasem ya de chebi nennem di achimfo tem for no reason na na ya kan Japan dey Kennedy wa ya na no den na do so e jemba bi abo sebe Kennedy din da say e bi kan Japan ya say intimani nyi what na no kasa da otan hu a eni aduro ever since na do be president no personal hatred na I continuous for 8 good years aden all in the name of so ya chimney all in the name say we are chimney all in the name say we are chimney
nti kwase bia sori a eso kase okase achimfo mahama sori no ken kwase asem saa no so kotan ba bi din sami je mfi sori no ken kwase asem no ko enesa asem etotwa by next year no ko ofim na fe mo for party yemu bi no senye Bawumia me catch your play say enka after the rado amamu kame yemu bi no me support MPP bi mu da senye say Bawumia me say musuo bom na madwe mo say mu di Bawumia bro na party na composition na mo fe say next 4 years no mo candidate be be president and na wa be flag bearer na ma oba mo wa ho me say se madwe mo say mu discipline Bawumia ana mu di na bro ana say mo gange mo na ma partner composition say be ya ye we say to aba be mo nya chance dia you like bad die so ye no sa na wi abaye mo supporters na omudi machi na mo de mo se ya to aba na wie aba na ya to awie again bi mu na esi what me make speech you across post stadium I was there live o kasa ma yin na ebo yen se ma Ras media me jana ho ye de